جی برنامه سیمرتن باش تماشاوان هجا ام به میوان کنو و برنامه کنول پیش بری ونه به میوان برنامه می وی هفته نازان تزر بوکا نیدال تزل امین ها نازان ناس بکن به هفره و نازان بحثا زحمتیا گرتی که هی بکشمره مرحبا اشتر بخیر مرحبا صافی سرچاوا از باشم سپاس کم از مالبات گرتی نیدایی تزرم هم بوکاوی من و تیمن هم لایو خاله منه از دزارو که مهیه از کاری güvenlik دکم تیم بو 31 سال حفظه دایه 31 سالی وی دقده yani پرسکری که در نکویسه اوی 25 ترمه اوی در کوه ام پر زحمتی ام وقتا درن جمعی ام پر دکشینن بو شش حفظ دگش بو ان زور بولی دام دچون دهاتم پر زحمتی مدکشانت او جلور پر استنگیل سر و بو ان داوی ام چون بولی ام به اتوبیس هم چون اتوبیس هم وقتا چون سر جاده مدانی من نظامی عولی هم چون مگوان چما ملو اتوگاری دانی من نزانی بو من لویری پیابون بشه بو ام چون بر حفظه هم لویری سکین حتی سرسوی جر سرسوی بو ام چون بر اوکی görüş بو وقتا کتن görüşe بر حفظه علوجه بو کلیل که بو مگوان توب کنین که حوالا تیمران بدن مچر کر ندا گو یاس قدقه نایلن نزن نها دما yani saliberet ki اری نها تقول سویک سالی سویک سال خلاص دنا بی سویک سالی دم بیشن تقول ام بردری شش گرتیگه ها گریانه شش اری شش کی وان دیگه هات دیگهش کرد مثلا تو کاره بحث وان گرتیگه ها گشاب که دست بکید کی جا گرتیگه اولی آدانایی دا پیگرتن لور بو گورا مهکی işkence da bu zaten mehaya meşitine bu mehki lور bu dawiye birin Konya'ya ji Konya'ya Ankara Sincan jwer birin Boliye ji Boliye birin Manisa'ya ji Ankara Samsun Kavakı'dayı Ankara lور 3 سال Samsun Kavakı'dayı evet mesela مالبات گرتیا گلک سر به هاتی وان هنه مثلا گرک تش سری وان در باسپونه دما چونه دما هاتنه دما هفدیتنه تو بنویسین هر مالبات تبار بک اویسی پر تو که جی در کبن اون جما وان مالبات یک نز باورم و اون جی دناو مثلا دوی سازیا مالبات دنه زحمتیا دما کندرن گرتیگه هی دست بک دم بیشن دما کنچون تگو پیشیل کو هات گرتن پیشیل Adana'ya had gittim paşa birin kişiye gitti ki Konya'ya. Dema çun Konya'ya em bejin despek yedi. Ve demi hum bçahavi çun defet hebu hum çun yana hum be malbatar çun hum seri xat çun hum çamane ki bahsa ve despek et Konya'ya. Müca ezne düşmez ne zevci bu ben bu kıza khali ama mesela malbat diye bavi bu bri bu mesela tayder de dolmuş dıgırt mesela bu malbat gırtiya kış tevef به دولمیشه دچونور به هفرا دچون görüşe دیسا به هفرا داتن yani uçağı ورکینو بو ویداویه ben imkana yani anka imkan ji permina berenin emne kan prezede herin verin evji cana da be mesela 45 dakika 40 dakikayı ona kasan renin mesela naile evji naile mesela durma vi cana ez de benim başı ne baş naveji mesela mazanım ne baş bun şey heye man naveji mesela evci ev döndür dene dengaye den ama cad malbat at fikrin be zahmeti ne binin ne çünkü bir ay meci gerek cardı be akvaz re duri bir tevdinen mesela be gerek carım be arabi malbat tevdiden be kış ne kafan re ne başın re kazanı belan be tevdinen ciber evci lwerin ama gühevan sermeyi yani gühevan ser malbat ayın نه تگو از دمک هات گرتن حوالی از هین نزوجی بوم از ند ناب مالباتی لبوم اره تو پاشه پشتی بشتاری کد ناب مالباتی هم بیشن تکلی چوانن ها به حوالی گرتی روشاوی چوایی Anka bugün vakta çuboli zaten avli mesela buk ne değiştin tek eve görüşü mesela hoş bu bravo dev bavu çergo mesela buk dik eve görüşü ama direkt me evkır ام چون yani جیوی پر نباش بوی داره yani وقت هم لور بون
وقت هم که مثلا görüşe da gardiyanlı serme bu godariye medikir me çi haber da peş me hina daqezli hebu mesela yine görüş hebu god görüş qediyayı xalas da bu و دیسا ام چون ایجار مانیسای کی دیجی باش بو بره بو بولیه چید بو اما وقتا چوب مانیسای مثلا دمه مجی هاینه دگه بولیه برن وی دری مجر تمی مکتوب دشانت جمر hatta Türkiye دگو مکتوب جانواری ام مثلا جمر دگو وقتا مکتوب ام نرسه دگو تشکی چه بیا بو و ایجار demek وقتا بولیه درد خند بین مانیسای جر مکتوب hem fotoğraf bu mektup şandı bu mektup ber çave vi çirkir bun fotoğraf da bun gorad me meci haber ne da yani ne girt me haber ne girt son çer telefonu mekir mesekir yabancı numara bu go çer go nazan go direkt hem penç heval hatına manisay zuherin ihade başvuru ihade bakın duruma mene başı brahaya herkese hebe daviye hevaleki diz zede bu çunve dere da inki preskrik zede çene bulur ki baş bu ama anka disa birine Samsun jine baş vakta birin disa tek hücrede dereke dere zaten hücrede adımını goran mehkidi ma yine dere koşe var. Mesela ana van tiştek tego ya tego ma deme qat agay jene girdi bey habera me beri bunu am jene agahdar bu ev kengi bu ki vakt bu gora 5 sal beri bu. 5 sal beri. Eri. Damaja mesela bir şey haber jegir cardun çunu hatın onun eri. İnha havalta gosi 1 sal girti gehedeye. Un kip serdi derin hevditini dayık bab jiyanı niyana. Dayık vakta küçük bu rahmet kiri. Bavji 2021 kada rahmet kir. خوشکی واتنه 5 برانه تمیج مرد بیت بوکا مننی تو خوشکامیه از وقتا هوال خورج دبیم ویتنی الوری نیله هلا مادی مانوی چیز دستت دان جمر نویجی از وقتا تلفن دکردم داخوازیت چه هیسا بیجی حتی جان دبیم گونه تهستیم دبینا ولا گونه مپرمگو چد ولا تگرک بیجی yani bir hazkırın nizam men malbati heye mesela lay halemine gerçekten haskırına var. Heval edici mesela iyi malbatayı vatınayı. Az can atış ki düşünüm hevali videoyu valla per hoşuş merajına şimdi az juvaraj düşünüm. Yani hoşktının ama hoş kahot ettin. Şu farkına ka bu kamera hoş kamera yani biyam kat farkına ki herkes ne vayı. Hem bejin mesela gelek jarji damat girtiye hene astengiye de tıkın malbat yani embejin jine bira astengiye de tıkın jibo hani tekliye nav birada ama cemaat işteki vartına diyarış var. Yani ica nazarına ki bahse ki mesela dama hundarın hevditini brastici gelek damad ketina hündürdü, aciz kırna, gardiyana o embejin sistema hündüre hepsi sergerandın ve leher gertigeye yehum bkija zahmet yer ruhatın. Ente var bu hangi şuare mesela arameki zede mesela vakti en son em çumani say arameki pir zede bu mesela seçar ciya ayrıyeten göz taraması bu nizam cara edin adamı tişki ver ne di bu. Yani prizede evdikir zordu da. Gelek malbat mesela insan dama dikevin hündürdüğü yerler basın ya denk derdi bin deriyeri. Dedi çen cara mesela dayık amri gelek mezin şırnakı. Çen cara ev dayık duvar derbas kirin denk derxistu goher ricar duvar en heri davi ve gümleke ki şinli dayık peçal gelek mesela az gelek pe aciz bu mu malbat tebdi pe aciz bun le makabın tişeki mesela tübeki ev icel hündür مجوج يادي أفتشي يعني أزهنكي عازبهم جو هش دينك أنا كموابك نوي الهندر إجا أري اللي هي قلتي تعديه بكن جبر ولا داي كان كي هناك استيار وأوك بواني جبر ولا دينك جدار ناقص فيجي براستيجي زلمة يعني زلمة قلق مزنة إجا جبر ولا أم شخوها هفالي ما جبوك سريل همبر زلمة راكرن النهاد وردن 3 سالي يخ ديانا 3 سالي كست بني درياد نامينه جبر کو پوشمانیه جنهال سر وان فرض دکن جبو پشتی 3 سالی وان بردن دبی بویجن ام پوشمانن
Yani ev jî zulmek gelek mezini. Hevalê ki cemî zaten daha hevalê mesela telefona haber da hatta 2 sal zaten 20 dakika bû me haber da vay 3 hefteyê em 10 dakika haber didin dîsa 10 kirine wexta haber da got hevalê me got 3 sal ev jî got yek 2 meha avêtin ser zêde kirine a yek 6 meha avêtin ser em wî jî got mesela haber bidin ji hevalan mesela birayê parêzer bira ser bisekine ew bi hani çima ji bo wî awa zêde dibe ev jî hinkî ser wî ew dibe aciz biye. Eri. Nazan iyice mesela naha rewşa malbatê em bêjin. Têkiliyê malbatê û têkiliyê malbata bihevre, malbatê girtiya. Tu jî ez bawerim di saziya malbata de ye. Naha têkiliyê we çawan bihevre. Ji malbatê girtiya, malbata xwe bixwe. Yani wele pir malbatê me pir zêde narina ez zêde hevalê me tiyê min a mesela em zêde derin tên. Ne girti gehi. Malbatê hevalê wan malbata saziya malbata de ya. Naha têkiliyê malbata bihevre çawan. Yani eki duyinin başı mesela ez derim tên mesela malbat jevra mesela alîkar dibin jevra yani şi destê watê ew dikin alîkar dibin. Qedr û qîmetê din hez. Nazan berê mesela dema em çûn girtîgehê dema girtî derdiketin te tu ji vira dere ew ji deryakê de derdikevin tên pêşî çûn yek malbatê hevalê xwe hemêz dikirin berê li wan dipirsîn paşê dihatin cem malbata xwe îca mixabin niha sîstemek wer çêkirine yani girtiyek nikar malbatê diriba xefe herîkê we qefesê cam çêkirine hundirê wan sandalî danîne herkes direkt li kesî nenere gerek demak bi malbatê dir axaftin çê bibe direkt ji xwe tabelak jî nivîsîne dibe wê bi dawî bibe hevdîtina wan ji ber vêya jî mesela tirsa wan tirsek wer dilê wan de ye ku malbat jî bihevre kêfxweş bin bihevre bipeyivin wê tirsekê dixe dilê wan em bêjin sîstema navgirtîgehî Erê hûn qed bûyer hûn demek derin mesela hûn malbatê hevala dibînin dema hûn derin. Em tu şahin mînat heyo em werkîno bû. Em berê hevala me didît hîna em diçûn mesela girtiye cemî yani pir xweş bû mesela me ewilî hevala didît pir xweş bû me hev du nas dikir. Heta tiyê me wexta telefonê de xeber di ka dê xuşktinê mişko ya telefonê me digot dibe nazan dibe hevalê me derdikeve emanetê teyê. Kîja heval derdikeve mesela em xeber didime telefonê me didi tê mesela mala me em derve da ji me misafir dikin dibe yani dibe ji derve da hûn dest û piyê min e ji hevalê da. Her tiştekî gelekî xweş mesela te tu wek xwedî derketinekê em bêjin hem kurê xalê te hem tiyê te û wek xwedî derketinekê tu lê xwedî derdikeve ev tiştekî gelekî pîroz ew ji te wek xwişka xwe dîtiyî yanî ve jî tiştekî gelekî xweş e xwezî malbatê me hema bi tevahî wabana gerçi ew wa gelek hene ama mixabin gelek dûrketin jî çêbûye em bêjin di nav malbata de nav malbat û girtiya de hinek jî mesela pir dereng derin wan dibînin ew jî girtî li hundir xemgîn dibin malbat li vir xemgînin yani hinek bêjin ya qetandinekeyê di nav wan de ev jî yani tiştekî ne çareser nebê çareser dibe bi axaftinê û bi hevdîtinê çareser dibe vêya jî em dixwazin tu serpêhatiya xwe demek tu çûyî girtîgehê behs bike demek tu çûyî behsa bûyerekê bike serpêhatiyek xwe bike. Wexta me got em çûn boliyê em wexta ewlê em çûn mêzekir kurê min 6 salî bû ereba xwe ji bixuranî bû got ez rê apê xwe bidim em çûn yani me got otobês ser cadê me danî em ketin görüşê gardiyan ser me bû yani em heta me xeber da wer me tişkek nekir yani heta hevalgih hatin tiyê min hat zêkir gardiyan got ê kînatî heye me got navê me got nîdayî têzer natî got ê were zêkir derî xuya dikir binî wî de awa xuya dikir nîgê wan da zêkir me çar li wê me zêkir ji hevalê min peyê min got negirî çend sal şundan me dît ama dayîk ji li wêrê got negirî me got ez yani ez wexta bûyînim ji destê me da nîne yani kezeba min e û ez çar Wem çardî ez ji giriyam hemêz kir ne carkî 10 car maç kir heta ez derketim jî min maç kir
ويجر ام جوي دركتن ام چون اوتوغاري مذاكر مبوني عربا آمده ام اكبكن ذكر اوتوغاري قو نام عربا آمده ام قبول دكن نجي ام دوي دخل ناف اوتوغاري ام يعني دوي ام كتن مثلا عربا انقري اوتوبيس انقري ام جي انقري هاتن آمده يعني لور عربا آمده بلا مثلا اكو نذكر قبول نذكر يعني بولي پر زيادة أكبو إيدنا پر نو أما بولي زيادة پر سرويجي سرمدرجي پر أكبو ما واضح داشي. مثلا تقول يا دبيسي سالي شش قرتي جها ماي هاري زيادة مثلا أقوى زحمتي دي كيجا قرتي جها كيجا باجر بولي هاري هاري نرم بشك باش كيجا ماني سابو أولي وقتها شو زيد يعني أكبو وقتها خبر دا يقول إهادة دبر أكبو كن با برا خبري واجهه به ما وقتا کش ولیشون دا telefon kır gona ayda duruma me baş yani mina berenine وقتا چون görüşeş gerçekten mina manisa mina boli ne bu tamam zede bu ama mina boli ne bu boli per zede bu zahmet bu yani ne nazan em txazin tehne ki basa despeka girtina demahat girtin gerçi tegu ve demi ez ne zevcan di bu me ama cerdi yani jmalbat bu kuri haliteyi tu هناك بحثوا وياك مثلا شو هاد قرتن هبالين Adana'ya hat gırtın yani haya malbat ejijetine bu bana ve tu gazete ama nizani bu bana tesadüfi mezekri bu ser gazete di hevalik dayı kilveri demek ya ve tu ser gazete fotoğrafı bana jid gazete di bu kanızani bu la Adana'yı o çer mezekin خالمو دي خالم عادن جي بهفرا چون قوتو يعني لفر نه قوتو نه لفر نفسه اما مهكي الوير بو بلا işkence mesela reyne da bu mehki şun da eda gotam el vrayı zaten ne di bu yine direkt brun Konya'ya de sali nodu penca da hat geten nodu penca ve de meji gelek ne hoş bu roş ne hoş bu سريد هاتن قرتن قالك بمهات بنيش كان جيد دمان قالك زور زحمتي لو عند كرين سجانا هيك ذكر خبر دا مثلا تلفون تقول مثلا بتجا وينا خن سرما بو جي كي دماجي سرما بو تقول ام بني بتاني درد قد دا تلفون خبر دا مثلا بمرا جرا وقت كورونا شي يعني عادلية بردا إجار مقطع تلفون كر مقوله تشكيوا قد كنيا خبر جوشقی که من ابو سر سالونی داده مکی بروی داده باست کردن مقابل چه بو گو ای عادیا بردن برمه داده باست کردن بلاوی بو ای عادلیا و دزاو من بیشین تجاوزجا بردن و ایمجی یعنی چما که جبرك كردن قرتين ها وبصالة مثلا صالة زورو دريج تدهلن أو جيب عدالتيا قلق مثلا هري الناس أنا متخازن تونا كيجي مثلا بحثا هفالي نضال هفالي كي تشاواي شخصيتك تشاواي هفال قلق مثلا كرتيجي هدي تخوينن دنبيسين برتقال خازن أو جي دخازن تخوينن دنبيسيا أو دنبيسين أو جي دنبيسين د برتقال دنبيسا ما معينا أكو نكريه أو جي دخوينجي و ondan أكو دك إنجليزيجي زازاكي عالمي مثلا خو مثلا بيش في قصتي قلق خوش زانه قلق هفالي مرة تما قرتيجاه وقت زانين جهي جوانره تيت فيري قلق تشتاد بين تيت خا تمام دكين لي إيه هم بر نزانم بيعك زاني بن أسبوعر مواندور دريجة قد قرتيجاه ناهيلن نزانم تخازن تهنا كي جباسا تشبك هنا كي باسا خوابك زارو كي تهنا تنها تشكاري دكي تشتكي يعني هنا كي باسا خاجي بك باسا قرتيجاه كر باسا Ez işte de zarokê me heye ez karê güvenlikê dikim 21 sal zewcî me maşallah 21 sal keçi te muqaqî hîn tu pir ciwanî 20 salî kurkê me yek 20 salî adin jî 14 salî maşallah a yek rohat zatî tiyê me vî navê wî da hevalekî pir jê hez dikir navê wî wexta ez nexweş bûm ku ez gerek navê wî ez ê lêkim
مگو تمام تلیکی گورا هینا خواده نزیکی خواده بده گونا بی روحاته نبی حوالی خو کسی انا به حوالی خو کره مخز مثلا گو روحات ببرا چی مگو تچر بخوازی از این عاده جی رزگاره جی 14 سالیه ماشاءالله مرا انا التد نر مرا بهين تو bak başvuruyana götü ne şikiri ne zevcan diyor öyle tuvet tevor per juan xuyat ki نه زارو که تج مثلا آپیوان گرتی دیگه مثلا تکلیه ما با آپیوان چوای تلفن داغ بین چت بیشین جابره وقت جزاتی مزن عربا می ایجا آپیوی دبی ولا گرک وقت در که مالبات جی کده ازوتم بگرن به عربی دبی جی کی جمرا گوند که عیار که امش خوره ازرم گوند جی کره مرا دبی جانا اقدم دوی ساق جروحات را نخیده روحات جمر جی عایریه رزگار جی پر حزگی رزگار جی وقت خبر دادی یعنی 10 دقیقه نظام پریوی دستی ویدا دقیقه پر زوراوی داره وقتا نی تلفن دقیقی دستی ویدا ایجا پر زوراوی داره مثلا حیر سبد به چما قدیا اذا ویداویه مگو تمام تعویلی خبر ده از داویه خبر دادم پر زوراوی داره دو چما نیوی قسم نیوی هیچ مثلا هری sen نزد خیالی گلک مالباتا و گرتیا دما در کهون مثلا نه زارو که میشد به خالیم در کهون از هر می بگیرم و آمی هرم بگرنه مجبور هر مجبور بیاد تنبید مثلا جانا مازم بیاو از ور ایوارد که سری خدا تینم ادارم خالوت تبردان از درم می دگرم ام برید دما امتین ام برید ام درات سکنند بی از تن بیا حیالتکم demek ki ne tane gelek malbata teva vay خیالی وانو مثلا خاله خرب آبی خرب بگرن لقول برای میجی تمی دبی امرن گند مثلا دبی از شورجی کی از بی قلب بالغی جی کی وا حساب بر آوی جی کی وا اشقار خانی لور چکم تمی به خیالی دکن اری تگویا vay 31 سال دکرتی گه دیگه اما جزای خلاص جی بویه مثلا 30 سالی خلاص دبی پوشمانی السر وان فرد کن ویاج مثلا افجی نهقیا گلک مزنه جبوك بفين ام پوشمان ويوان بدن نبين ام پوشمان برنادن اف چی yani İşte bir davi zaten anka demşun da gelip bey berdan yani kurule da derbaz ama hevali ki cemi یک دمه آوتی سر آدمجی ششمه بناوی دوی امیجی gerek. Var bu eمیجی vardı be. Bir zor avadır دوی me yani zaten me cezayı xadan diye ya zede yani poşmani davet sermez. Bir de bir poşman bu. Halbuki tişkine kiri ki zaten poşman bu ben. Ama sert ekuduk disekin. Ama ne veji? Em dibejin hani perskeri ki na dibe tişkitine ne veji? Bu malbat البرنه kevin perskeri ki خوي هندر تجاري نابجن. برای مش mesela gelek tiş bune tani hündürdü tani meselevi kilit çikirne ve heştinici ama kat veya me paşe mecene ki bir histiye evci gelek birasti gelek canı meredeşin ama o bu kana beji mesela bu hani malbat البرنه kevin nabejnem canan ben بریم تو چیت چوایی دبی روشن باشه اما از و مراق تکم یعنی او دبی مراق نکن مثلا دبی اما اون باش بنجی باشیم تمی بیاد بیشن او اول اندرجی تف دوان مثلا تف دبیاوی دبیشن اجوانه مثلا وقتا باوی رحمت کرد تمی هر هفته دگو بابا چاوی مدگوت باشه هر جاری دمه کتو دلیوی نزگر حوال او کر ام ما باطوی رش خبر دادا گوله ندای گوتی تشکی هیه به نظر را جمعنا چونکه از 20 سال زیاده 25 سال من به هر خبر دادن دنگی وی جاری بی دگشی بو یعنی گوتیش کی بیه en son تی خورا مگوار بیج en azından ekbuna گوتیش کی جمر و شر دادن تشکی هیه havali گو هنه بیجن ام بیجن çünkü havali me ber çave me per خو خمگین دبه ام بیجن yine tiyeme hat tiyeme bir telefon ejer go vid demek direkt go baba çay xale mi jwicağı sero arada brevici rahmet kırbu go baba çay go avli go apo rahmet kiri go ya baba go baba rahmet kiriye go vakta telefon kapat ki biri işte havali der jimir telefon kır malbat abi go vakta telefon kapat ki go حماس كريه هوالي خو گریای گو یعنی زور بو tam derve ne ama ev mabata xura mesela hındır da jî dîsa jî dişewtin
بالصالة ندينه راست بقولهم ولا يعني شو بيجي مشترين ام درفنه میوانتین مرف تسلی دکن مثلا بیشن انسان تین درن مرواتی گل قلب بالغ شد هم او دورا هندور تنه بس تنه سری خود ایش خوب تنه خود جین ایش دمک بابی ویتگو یا بابی رحمت کرو گلک دندر گلک خمگین بو جبو ور ام بیشن ور بو تعزیه بو جنازه وقت طالب کر هات یا طالب کر نیشتن و بلا کرونا یم نایلن ام دیرک ما کر حفصي ما تلفون كر ما كر أم هناكو بلا كورونا يعني نكان بش دم كورونا دم كورونا نيشتن مثلا حوالك ما يجي دايكاي رحمت كر باش راد بن bana حقي مصرفي falan kişi dedin malbat dedin vitinin ev akır ya jandarma o diyegman manavan ukar bakın kış malbat dedin paşa piştiktin malbat keyif hoş ben dayka iş kana hoş bulardı bu çitkin nahilin gomeci çu gome kebab tava çekiru med lahmacun çekiru hani evi veri xarne bu gonneş bardağı kavji be gonneş çaya keji be hani goti yasağı evet gonnawan xar gonneş heval bu İşte dugo o bukel hani dest gireda yani bun heval dugo xazin ne attı babira dugo hani meve eşi ne ditakane bira hani dugo bir hayu dest gireda hat o tiştekine xar neş xar ne bu neş jüre mesela malbat ergelek bu kulek mezin evji yani hatın helek eşi nahatın helek eşi yani veli meret tişteki bir canaci brastici dbe ya gotun dbe gotna davi tişteki mere bir vejnamine em gotne te davi bigrinj bu malbata jbo girtiya jbo malbate girtiya jbo em xazin gotne te davi bigrinj xazin malbate girtiya tava giş slav u hürmet dikim girtiya ji giş slav u hürmet dikim kedava pirz zedeyi از قایلی مواد مالبات گرتیا برای هفدو بگرن برای جهف مثلا قط نبن برای تکلیا و بهف هبن بیلیک برای بهف را هبن چون گرتیا ما پرده گلی gerçekten olmaz. İşbo gırtiya tıkazı çıkmış. İşbo habari döndürdü. Dibiya peşi ama bırakış azat bengir ben berdan. Bu mevane barname rastici em mevkif kaşil te godari kir. Te peşi te gola ez kele canım o ez nikat bu mu birdik ama gelek barname hoş bu em gelek keyif hoş bu be hem be ditinate hem be sohbetate gelek malata ve gelek sağbi te her sağbi sağbi eş pır salam spas dikim sağbi gelek spas malata va تماشاvan heyecan em bir hafta jigan daviya barname xoya haya hafta ki dnej barname simur kom bimin xeyr xoşiyede bxatri ve